namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. And of course, Dr. Joyce Riman, man, here ka rikom sa savage, man. Ito na ko ditsemba. In other words, in relation to album yun, of course, at 25. And then from there, unze kata Boy Sevens, kom na gusto magatira kung tikilin, man. Kata ngulinka nakukonjauke, and also na maka tagagash and stuff like that. Yeah, so the post lang kanto lang nila Dr. Joyce Riman. Yeah, tinga tsaro very for that December okay nga kota ngure pota since I did 2 videos very later very so if you want to etsa le album ayo tloriwa ni zan bafana okay I was like mkhulu manje kunteka yini man so ngophinda shalembera kangwe ngata clear reference and stuff like that na ku timhaka tintsana ni ku thuku vuye one post later that day usiku byejo to ya kambe ku va byeni va tshika timbangi mi ku 6 December bana mingilungu vafana va tshikini va ava byeni va tshika timbangi in terms of competition so I stock huma the project so le kahle ko gaga straight swi hlamara swi ntsundzuxa lembe ra kan'we guys laha byi tshekutsha byala a veta swona ku swi va kha swi fambisana swona ku bya byi tshini ku zitsa post leti ya Louis va Savage loyi ba psychology mi nga ma hleketa hi 2024 loko ku ta project ya yona la and stuff like that yeah let's go insonga psychology aku bot bail bot ulon kwateza wena sana ko sele kwatselo akuna munhu lo kutwisisa ku fana Joyce Riman wena mfana mina wa ku byakole bya ditala dlu nkarhi wun'wana mi nga ma ehlekete na a byi ri ku tshweni dokodela so swi vhete swi ntsundzuxa loko ni reflecta mhaka leyi loko hayi swi tikomba na ku se swi vuye kambe na this year yi titshembe ngo dokodela ku ri yi hlamula guys ni vona yi kha yi ri ku hlamulela even na various comments ni hlamarini mi maxava yi kha yi ku tizolo ne dokodela yi ku ya mi ni hlamara ni kha yi respondela hi yona njhe okay khosa kwale fa ikomisa ku va twa fole mkhulu eta va donora hi tinsimbi yi ku strong and then account like ikomisa ku Dr. Joy page answering comments brace behind the account yo maybe kumbe sha brace kuna mina hlamoro ni ku dokodela izi hlamula ti comments zeti tala so and then sure na Savage xikarhi was like okay va malamulena yi ka ku timbangi bro strong ones so I was like I read so project yi le ku teni project yi le ku teni van'wana mavarivari ku nga ku na beef laha hi ta vona swona if yi ri kona beef ku vhevhe vo dokodela loko ti beefa swa tumbela loko ku ri yi kona ni analyzela as Master T so project yi le ku teni vhele siku ra mundzuku 6 December and stuff like that. Then very say ki onze ki ya ka mhaka ya Boy Sevens la hi n'wi lingana kokwani Chauke and also Gagash so tanihi mi swi tiva ku Boy Sevens munhu wo tidelelela swi tiva tshama kha yi chingela na hi kokwani Fonyonya laniwa and stuff like that on various videos vona mhaka leyiwa so kuna post yi nga fa yi tsala la kokwani Chauke mi ri kumbe xana yange swi tekisera mara swi komba a chuwina hi Boy Sevens ni hlamara ni ku the whole Boy Sevens what's happening so if you tsala this post okay if you vekela that event as you can see ta ku tomorrow 6 December if I tsala guys mina la ani yeli swo tala ni yela Boy Sevens ni lava a ni byela kahle ku ri mina ni wensini wentse loko a nga hlamuli ni bini yi ku proper I was like okay and then it endla na video clip so swi n'wi chavisa yena Boy Sevens a hi twini ku yi fika yi kombisa ku yini la yeah let's go kokwani Fonyonya yeah guys kuna event nyana xin'wana xi la ku hala ka Malamulele a ni yeli nchumu ni yena ku ya mbetela Boy Sevens kuna event yin'wana yi nga kona ka Malamulele ku humelela ka kokwani Chauke ena ni nga la ku ta famba ni ya kaya a ni byele ku ri ni ta tshama ku fikelela masiku lama ma nga ta fika but I have to go back ni ya ntirha ntirho lowu fanelaka
un'wanyana a karhi a ku kokwani Chauke And guys, hey, okay. Of course, before he taka tomato ta fia yena a ku na na yin'wana event a yi ve kona le a Palms le 1 December and stuff like that a rhambiwe na ko Boy Sevenza na ku kwala i kombisini tomato i chavini ku ya la ka event le Palms okay a hi fakini this section then ta kota ku tlhela ka kokwana fonyo yeah as in reference ku la ka live a ya ha fikanga Boy Sevenza ka event le a yi chuwe ngo twanana la loyi wa vumbirhi a nga vulavula hi n'wina wa vumbirhi la nga vulavula hi n'wina i Gagashi a nga vulavula hi number plate ntsena nga vulavula Gagashi ku la ta mi ba n'wina yo vulavula hi number plate ta ku movha i ya mina wona a Palms ani yanga Palms and vele Palms va sende mali ni vuyisa mali back vanhu va seketeri va Boy Sevenza va no yimeli wena mawani mi ni khome va cini va phawa ngopfu va cina ngopfu diesel lamaya se va ka young alpha drop album kwala ka 84 ni nga yi drop album ya mina kwala ka kumbexani ka va ti 8 10 kwala yi drop se a Palms ani young hi vanhu lava ni fonele hi private number va hina lava ku dula wena Palms ka dula ni yini ya hlometele baba ni yini ya hlometela a ni fambile layani ya hlometela ni jika hi movha va ni vonanga ni famba hi n'wana ya green BMW jika ni kuma ku ta yo ni fika ni yimanyana phakini ni vo vanhu va ri ni yima phakini swo hamba ka leswi munhu wa ku no loko wo nghena hi ta ku dlaya se sweswiwani ni twa record yin'wana ya Gagashi laha hamba ka le serious hayi ta vuya ka na ku hi sungula hi nghena ka lele Palms so hi mhaka leyi Boy Sevenza ya ti-beef kahle yi swo yi serious ngopfu ne so kahle kahle hi swa hi vulavula hi swona hi ku Boy Sevenza beef leyi yi hluphe timhaka ku na ti-opportunities leti taka ka Gaza a hi ndhawu ya violence in most cases we know a ndhawu ya violence nge biwi or i dlawe hi mhaka beef na we know it ndhawu ya violence ngopfu so ku na vanhu va nghenelela ku laha xikarhi laha va kota ku chuhiseta and mi nga kuma ku vanhu va khu vo chuhiseta mpela so yi tsandzeke no yona ya performa le Palms le as mi swi twa kwalani Boy Sevenza kwalaho timhaka ta ti-beef and se swa continue because still na sweswi hi vulavulaka sweswi se yi chuhile timhaka ta event leyi taku tomorrow ta hi kha hi referensa yona sweswi and stuff like that hayi se yi chuhe ngo Boy Sevenza ta event ya tomorrow mi ri bote mi ta mi ri kona hi nyimpi n'wini ma ta Chauke lowu mi tshame vo bodyguard mina mi tshame vo hloka Chauke lowu ma xi vo xibage xa kona lo xo mi ba xa semela be lowu tshame xi vo xi sale xitingo Chauke ma Chauke na bodyguard Chauke a nga tiyangi Chauke ni nga n'wi phutsa mina wona ni nge zi ni ya gigini liya heyi ni ye le Palms ani yanga ni nge zi ni ya lexi a xi tshembisi ni kona mina ni ta va security evo Chauke khale lexi le ka business ta ku dlaya lexi xi famba tin'anga letikulu mi ngo swi teki swilo swo as if swo a yi swo wa guys munhu loyi a nga yangi na le Palms i tlherise mali ku zi ni ta ni ta report a hi swilo swo huwa guys wa vulavula hi n'anga hi chume bodi xi ta lexa sala xitili xiloya ku ne xi ya tshama ndzeni ka nyoka straight a wu twanga xi xi ri Boy Sevenza laha u n'wi napa loko no hlangana na yena mara ni ma ta endla yini na hi kuma ti-bodyguard ta 4 loko mi ri na gig loko mi ri na gig xi simple xi ku tli naka i rhandza swa ku talete ku na kun'wana mi nga rhambiwa kona na yona yo ka hayi mina ni yeli swo mina ni yeli swo tala ni yela Boy Sevenza ta byela ku mhaka wa sinyeni ni ngeyi ka gigili hani why mi nga yiseli hayi va bela hlungwane ma nga na famba n'wi khoma hi mavoko mo leha a ni ngeyi lungwa wa wena ni ngeyi kwalani ka xente ka
a va na nchumu vanhu lavawani loyi a va na nchumu vanhu valava no ebodo va ta khale xitani ka xichinge xi ta ni rhuketa ku peka loko u hlangana le se we vanhu hey ani nge hayi ku lava mjika ni kota ku mba ku ri na macinghelani vo tala hi kona ni nga ta fika ni nge stage ni nge swi koti ni hanya ku vava ngopfu sweswo wayina va lava ku ni ba vanhu titeka ngolo loko ni vona post liya phe na va ta buha tifeme ta mina mos yo hayi ani na ti swo tala ni na ta boys mi pfukile boy 7 kasi ngumi lava ni biwa n'wina va vana ngumi lava ni biwa n'wina ko swo vanhu ava ri ku rhandza ni boys va la hi biwa mani na ku zina ku civela vanhu lava ya na piwa leyi i kota ku duma ku ta ku ri na mabosara ni ri swi tirha hi swilo leswiya hi bot loko va fana va va kwatini ku controla lavo la phakati mina na chava ma dlaya madisa lamaya madisa ma dlaya mara kula swi lava pulani phe ku la loko mi la ku la mi swi tiva ku ri mi la ka ndhawu leyi va nga ta ka mavoko vanhu lava hali mavoko va lwa hi swifula se xikwembu xi kona xa ku mi yimela loko swi ri tano xikwembu xi koxa ku yimela mara tihlo ri pfimbini u kha swi tiva ku munhu ku byele ku ni ta ku napa wa ya kwihi a ku ri nga xikwembu sweswo mba mi ri ka xikwembu loko va mi byele loko xikwembu xi mi byela ku ri mi nga yi ni nge swi koti n'wana va mina ni munhu wo ti endlela ti-host to khongelela vanhu n'wana va vanhu ve va lava ku khongelela kumbe khongeleli mina n'wana va mina munhu wo ti-host ti-life to khongelela vanhu leswo ni ta lwa na vanhu ni nge swi koti ta ku dlaya vanhu va ku loya sweswi xiavuke xi loko xo fika lehi bozi sweswi va ni tlhana hi tiyo penga ni soko hluta tiburukwini o to vanhu va ka gaza wena mara ni voni i munhu loyi ni nga ta ku yini liyani munhu wa ku wari loyi wo kwata namuntlha mi to ku swa hela ni kwata namuntlha mi to ku swa hindza wa swi tiva sweswi nga le mbilwini wena mileyana nga ri yilungi yini vona hayi chongo boy 7 so hi leswo guys hayi chongo boy 7 i chongo i le ku chavaniwa ka event manje hi timhaka ta ti-beef i ti-event timbirhi manje hakokwani hi yime kahle like hi ti-finance so a hi nge voni ku swi ta n'wi affecta ngopfu in terms of the finance mara swi ta n'wi affecta in terms of freedom vele sho ku hi line ya xo xi hisa lexi loko ku nga ri ka ti-competition xi yime kahle ngopfu dimene ku lala ntiyiso i hasla xa xava timovha xi xavisa sweka xi ndla ti-cash i machonisi se hasla xi na tibuchara i hasla dimene i hasla ku hiko munhu wa ti-beef se mi kuma ku se va ka ti-compare na wo gagash la nga low ngopfu ka vona but ku hi level yene is doing well compared to more regular people and stuff like that mara mhaka leyi and then vele se hi khe hi suka ka this matter hi khe hi nghena ka leya gagash so video already yi kona nga mi swona ni hi endleni previously i kwate ngo gagash after loko boy 7 a beefini na hi timhaka ta rifu like ta rifu ra baki liya yena leyi a na yona MP300 ku loyi boy 7 i fika ya paluxa timhaka to baki liya yi fike yi humela hi nghozi yi ri na munhu wo karhi loyi a nga hetela a hundze emisaveni laha boy 7 a accuse ku gagash ku hi yena a nga hundzisa munhu loyi emisaveni so hey swi komba na ku se boy 7 mhaka leyi se yi le ku n'wi chuhiseni hi to vekela ti-virus clips or sections la khavula la hi ko swi kombe na ku i le ku chuhweni nako manjeni so boy 7 kahle se swi komba yi hanye hi ku chava manjeni man so video liya yi fikini ya gagash eka boy 7 mara mina ngumi swi vula a xi kota ku gagash swi ri different laha swi vona ku munhu wo hlekahleka but hala yena ku a xi kota ku henta mpimo laha kwati ngopfu vecisa lexi mi ka ni encile mara mani vulanga xona mos ti nghena hi mhaka yi xona Okay, I've got a bag. There you can Nissan LP300. That
xikwati ngove bolo moya mayingisa swileswiya mi ta swi vona ni nga za ni fone bojepa yi ni lamulela mara mi yimelela ku nkarhi wala aka ku xaviwanyana rep to muka yi pfarile kahle yi pfale ku pfala yinani yi pfale ku pfala yena Gagash hayi u xavile mara se u lava ku delela tingwenya muka yi pfale ku pfala hambi o yi xavisa munduku mara yi pfarile hayi mara se u lava ku delela tingwenya xikomo lexi khoma hi laha xi temaka hi koho xikomo va xi ku nking lexi komo vana va lexi mara ni nga n'wi hlamula ni nga n'wi hlamula mhaka loko no n'wi hlamula Gagash ni ni nga n'wi hlamula yi nga eka heli Boy sevenza jara ntikelo. madaswaku ba Madya. mirini n'wana ba Hayi na hi kahle man. Hayi matama hi thuva content ya n'wina a yi kahle ngopfu na Gagash. na Gagash loko se Gagash xo ya xa ndlaya xibambu xa le ntirhweni la ku endla njhani Hayi ye o endlisa swin'wana na swin'wana leswi nga chava mara hayi munhu wo ka nga heli mbilu ngopfu. hey leri nge yi hlamula la ku pfimbala ndhaku mi bojepa hi swilazwo swo tani bojepa a ti swi lavi swo tani a ti tati mhaka ta tihuwa a ti swi lavi a ti swi lavi i ku probe vanhu va lava ya ku dyeni hi vito ra mina le ka Gagash ni nge swi koti ku ya le ka Gagash ni ya vulavula na swi tiva ku vanhu va lava va vulavula hi mina xo ku dalela ni nge swi koti Mi ndza kahle ku save mara. hi bot mission nge endli sweswo mara hi ku landzela ntiyiso boy 7 zane you went too far hi timhaka to i bifa na hi ri ta rifu laku hi dlaye munhu swilo swi kuma ku swi sensitive ngopfu swi influence I mean swi affecta na family yin'wana kuloni la you were wrong boy 7 zane ni nge yimeleli boy 7 ka that section swa tibifa a swi twa swi ri kahle leswi nga swi va swi hlekisa but kwalani you went too far so yeah handle ko a ku hange hlamula fika vula kunene ku hey I apologize for that or a fonela Gagash a kombisa ku hey la i ve wrong ka that section then tin'wana tibifa ti nga continue and stuff like that so hi leswo guys loko ri amukeza subscribe ta kombela mi tlika subscribe Mungu alitanga le boss pay. Mimi alitanga le. Namsana phone. Kana ngudamani. Nikona nyana mo. Mimi na rikambi ya. Madelo udamani DJ. Zaman. Dabi. Ai,